megalayapost.news. Kinong ilang kit ka KSU menta kasngi kilami bansami ikikot ng kadap asor nung po barahiyaw nung po lembar hakiway-kiway ki jaka ki badai sibenta ban pensyay halor kisantali ki marjing dawa ka KSU naga sorkar jela. Kumat pen mau dang syan ka KSU kelasam ru ikikot ng kadap ni kador khas sakilai pun ringut ki MLA karilum kasi jentia balpan jeng kersyan halor kisantali ki marjing dawa kaseng Badmenta kasing ikikot ka KSU kilasam sa sya ki pagba asor nung po banpan ka jeng kersyan na ki pagba. Hagani kijing sami kita kikot leng kedop sya kipat ba bat kinong syong yaw ladan ru ki balapan pau baki dang ai kijing kersyan ya kita gimat jeng dawa kaseng ki badai na kabenta ka baha kamiat jong ka jat ben riu bat kipan pau ru ba ka KSU kadai kaseng ka bayada ya la ka jat ben riu bat don kam bakan yakun ya ka hok long trai ka jat ben riu em long ta ka nyirong i kersyan hi mo ya ka seng KSU namala da kam don ne ka seng ro ni kipat ba ngim la ya te ka wei ka sarkar la nyon ben berat yang kipai ba dei nem dei nyon ben belat te la dangi sya ya kata ka sarkar tangi la sya ngin dia yu ki kun ki tim dei re pangasyu ailat mentai ke dekar penrung kat bamon yang kasih pa nyon kat bamon te mentang ngini akrsan be ya ka SU mo bakan tu kin ya de syak khmat mo ngini akrsan lang kit bok hi bakin job hi bakin la hin na ailat ane ka suka suit mentaleng mo ka suka Dia pakai dali set kita sedut William Nagar. kan sepakata kan komplit kok taken dong kersan hida long bakin tri da ka ba hok mo ki SU kam dei de boong ba kin su tri lumur pen kelumar pen iai mo long kin yak be ka hok kin tri be ka hok ngirong in kersan be hi mo ngi ki pe ba ngir rakat be ki tahi Saan bagi kan mo la da kam dan sekikir siu ngile layap la jak na demen no tapi. Makan sekikir siu mo. Ngile kirit kiriale lam dan kini ginong alam ngi ingin pai. Tang menta ka petrol gadang sakat ju andre kamar dam kal akio pele. Ihap kali ya kataru. Kalau kadang sakat ju heli kayak dari kamar bam pak kala takio kanyopo kasini na kasan po sikilum tak kidoi rak nyopo. Jangan dengan wei. Tak sarkar kam sengap te ya ngi uret uria. Teladam dan kini ginang mi na khamat pat. Mangili te kam yo i ba kam yo asno. Ra kapar ba kapan buat dan makapat min tong ka itu yang ngi uret uria. Yang ila de pai ni ti do pat. Kale yu yang kale ai. Jengi haban kesyan ya ke SU. Yo MLA jong ni jeng nget yo ben be hakal yang jong. Ngi pada. Namar un ai jeng kersan be nganget be jakta namar de useng ubayarap ya upat ba una dan hak suki dan hak suki kidan option party ni kimla beli beli dina kasarka dong kontrak sama lale siapa pelat bo postun ya KSU nga apa kanang tur sa perang kan yang kita kabahok kan melihat kami senuru ingin kesan bejaka niru kajil kami aduk kan lu kan bedalik ras tas William Nagar mo panghang niru kalala ta bansen beli kan balik ras William Nagar beli kamut pelek balik yo bol enggak haduk bopli ndak halat makan pertai ulak long babin kam dei ben lek kam ni setengah nila jong labyang ngajil ka het nang te apa yung nang di drugs ang pelat belay ya kitu ki yaki yu yaki na benta jong ipat ba te kam yaki na benta u ero iki nang di drugs melaban kam belay set yaki set hang ni belay dara sta si William Nagar kam dan hak api ban ra stu sti tahi subah bukan rat sang ma un hapan pedut mau lihat kembali kepala dia pelaman tak ada kampor maka jeki jengki KSU mah masuk ba kita santri gimat kita wa kilong di kodor pedang kami nomor beliau kadang mi isni mentah kipor bagi ilmu bagi patai sosial media apa kajing ya protes ke jeki mentah kanega long kanega serius man mah kalau long sebab pelak ndai ka bor jong kajing ya tiplam gundon cu penomba abah gile unu kam sim datang sencam ke balong banyu ada kecil syaniak langgan mendai menculek dak bor melajia dia balada ba kiati atu kelenti oh kejing ti nanti hadu atu ke don ke bor iki di pajba ni ka sokar ke menculek don bor mah
Hawi kamat ke golong ba hawi de sakwi kamat namanta kene ga jingrung jaman gi bar jelaro hawi de begene gi jingwan bala gi bru ga bar jela ngaso la dong kami ne kaliang sarkar jela ke ban ya halat tholati namanta bante la kami kene gi jingrung jaman gi bar jela jingwan bala juni gi bru bana bar tak sikit dai namanta gi bru muluk jungi ne po jela jungi mo tam labun siang i kilong pa ikun samla kajeng peduka bodo jam rai kabor jong ka sokar pat kemdon kata kajeng te lakam kulang ka bakam iti kena kenang bakin te ya kata kemut bak jengrung jeng mi ru kani kenat ken kenang bakin mi ente gi bru teng teng jenglong jeman mata bayi gum dekar buan belan na bar jela kemjulap hakane beladap mosi ino habarni gedon kajeng cek bar jela repulse sulang tang daka karumpang ba namar kumno i sing ngalap we dekar ajing sya ngawan goti sutu kenai kata ngalap bawan we dekar ukiu kali na po kana para ukiu kali na kana para oleh senong ston tengok oleh senong ston wang le yu oleh bela wes klik ai ngam bidon lebor leson am wang ngadon klik la nga sai gedon ston kata pi ke berak solongo ba kumno yo lebor leson ba kaya ka jekarum tep bela tak kata hi na kaliang jengah super kata nak lihat dengan semua orang mereka ni jadi santri di dawa bakal suka dawa mah karena mai kini borong coba job tip tak lihat ni jengi tu apa pilih sam unta tak semua karena mah ni bagi sim ni tak kabor mau kamu pergi nang yalam ba apa gila pajak wajib lagi nama tak pajak ni karena ba inle ere badongkam bala ada kimle mut katai ni siapa je bersawan Kedin kibuk kiriang nam tajung nakliang ke isu ke di mana. Oh, jangan liang dengar su ai tang tibok luang ba. Ni ai tak kesan ba tentang isu nomor baki yaki ya tak jing dawa. Tahu sam kali kimat jing dawa kiba dongkam saya kata hari ko dari kasih jumi. Ya karena dia jing dawa ki kendere ba orang ikut terus keluar muli yai dawa ba penjab ya bagian kuat coba job ya. Nikpa ikan ban kari kasih jongi kan long kari batu bro tu beli kan long kari ba shong sup shong san ken dengan long lang kawe ken kari kasih jongi Nak kaliang jongi kilong kami te ngi diang bet kajing bawa jongi kun samla kari jongi te kun kajing kahak kadawa ya kabadai kun mangi kami ngin kersan bet ki kadiang kamon nimong datang mentakasin nabas sedang buat hadu bukut nginong bijongki kano kabijing bentak kajing dawa kajongki ya kahak minhap kersan nakaliang jungi kilong kemi to nakaliang jonga maroi kalong kemi kentup lang ibayadan lang hangnya bat ngi hangnya yo kahan bak kersan lang kantan kun samla ya kaseng PSU kadiban ya di syafran ibun ki kun samla mentala da kaseng kadu kadamna yakin mano banyalam sikmat takari jongi kan sasilong kan sasuja karten kadiban teli kadiban ya skembet kumbas lang bat hadu dakut kadiban dawa ya kahak nglajam boleh sebut Nakliang jongai simet lagi santri kimat sebagai kesiu kedawa masuk bakalong badai bopiang. Kedua pejba ba ini kamat bagai kesiu kedawa ba pejba kita lagi kecing kersa. Bat kunjuk ru. Nakliang jongai kedua ki nongelam jongai sing kesiu. Makin nang ya cemat ikini kimat ni doa nomor isu ni bagalong ba syong nong rim ini Megalayapost.news